Syak sentiat peniap Donald Trump lempar Vice President jadi ones bat QA ki pulit ka Secret Service kilikan ria ia Presiden ka United States of America Donald Trump rangkat bat jadi ones Vice President Jong katai kiri hakaba laong bat ia hagiran san social media kat balapan long ka White House correspondent Dina ki pulit ka Secret Service kilarung haka kamera banquet hall kabalapan long ia ka jinglang haden baladon ka jingesiat hapo ka Washington Hilton Hotel kabalapan long ka jingma hakate ka jing kendolang ki nong tho khubor badu presiden ki khubor kilakam bad ong ka kerteng une Runar ubalapan ma hakane ka jing kendolang ki riu pakmat udai ubatip kerteng kum ukol Thomas Allen na California hakane ka jingesiat laong ki tulong khubor uai na ki pulet ulal syak siat Henry Donbok ulalait na kajing mensau haden bau lepong badon lupa ia ka bulletproof vest kum taya une Runar ubatip keteng kum ukol Thomas Allen na California bat ubadon kumbal life west nem kerta layak ban kem haden katukan dipor lembat kajing ro ia ki Secret Service kibala ban kem ya une Runar Henry kum ban suong kendiat halor kene kepang ladau ne Runar udon kajing day bat Iran halor kene kajing jia hangta ken kan pau perthai bat jor kajing le hapdeng kini ki art likiri kata hapdeng kari United States of America bat ki Iran